Ngiyanibingelela esizweni sikaMthaniya lo nibingelelayo umselembana kwanDlamlenze phansi enkandla emahlathi amnyama abamazi ngeshintsha mbala kwezemculo kaMaskandi. Ngiphuma phansi ke enkandla ewozawoza induna yami engiphethe ubaba uNondaba kanti nenkosi futhi engiphethe uyibaba uNondaba. Ngane zakwethu ngiyanimema eSentuli Stadium eholweni ngomhla ka28 June 2025 ngo12 emini until ngo4 ntambama. Siyobe sidlala ingoma sishiyelana inkundla nozakwethu ungaphuthelwa. Sithandwa sami tanomuntu ngayifela ngawe. Sithandwa sami tanomuntu ngayifela ngawe. Wedali wami tanomuntu ngayifela ngawe. Ngingeke ngize ngihlale ngawe ngoba mina ngothando lwakho. Ngingeke ngize ngihlale ngawe ngoba mina ngothando lwakho. Mina nawe sukakude awukude nalolu thando. Mina nawe sukakude awukude nalolu thando. Ngivumele ngithumele omalume eyocela ihlobo esihle ekhaya kimi. Ngivumele ngithumele omalume eyocela ihlobo esihle ekhaya kimi. Mina bengilokhu mina ngizangendaba ukuthi bumnandi kanje kuba semathandweni.